ya polio Herman Ochola ogite ati thirikari ikoretwo ikimwirira urigitani indi ndari acamania nago. Riu Herman nagikiria andu a wendi mwega rita na kana ihoera gukorwo makimuteithiriria nigetha akorwo akiona urigiti. Kimuri wa Gatundu ni ahungite ici makiria. O niguo muturire uria Herman Ochola uria ni muikari kuma itura-ini ria Sino kaunti ya Bungoma akoretwo akigerera moritu matiganite kuma guciarwo gwake umanire na kuheo njanjo ya polio ari na ukuru wa miaka 6. Kwa upande wa ulemavu wangu wa macho, mimi mwenyewe nilizaliwa nikiona, na katika hali hiyo nikiwa miaka 7 ugonjwa wa polio ukaingia kwa miguu, nikawa kiwete, na mama akanipeleka hospitali wakanidunga shindani na ikahama ikaenda kwa macho. Na kuona muturire wake no wa maithori ni ataririe kuma arikie mathomo thukuru-ini wa andu aria makoragwo na mawathe kuria athomeire kothi ya ukinyaniria kugerera mitambo ya thimu. Ni ahotire kuona kamweke thibitari-ini wa Bungoma kwa makiria ma miaka 19, undu uria augite ndamukirire marihi o mothe kuma kuri thirikari. Kwanza nilikuwa nafanya na hospitali telephone operator, na nikafanya huko. Ajabu ni kwamba sikulipwa ama sikuandikwa kazi. Nilifanya karibu zaidi ya miaka 20 na mishoe nikatolewa nikaambiwa enda nyumbani. Kwa hivyo ni kusema corruption ilikuwa hapo nyuma ya hali ya juu, na nikafanyia serikali kazi bila mshahara, bila kulipwa. Ona gukiri uguo muturire wake no wathire na mbere gukorwo uri murito kuria thutha wa gutiga wira ni acemanirie na muhunjia kuma kanitha wa Christ Ambassador Mission uria amwakire nyumba mugunda-ini wa kanitha ucio, undu uria wamuheire uikaro hamwe na family yake. Mwisho nilipoambiwa nitolewa kwa kiwanja hiki ambako niko nao sasa, nikakanikaribisha nikakaa hapa. Herman akoretwo akirigirira andu a wendi mwega niguo kumuhotithia guthomithia ciana ciake inya na kumahe gia kuria. Sasa wale wana moyo wa kutujitolea wanaweza kunisaidia. Mimi mwenyewe wazazi wa Gietwo King'ori wa Gatundu. Nao onjoria thoko-ini ya Kongomo ya guku ni kaunti ya Mombasa ni matafanite mirurungano magitatia nyongerera ya magoti iria yongereirwo gutafaniria mihango yao ya iria yongereirwo hari mihango iria matakifanagiria thoko-ini ino. Kuringana na ahori a biacara aya thoko-ini ino ya Kongomo ya mugite ati uria maiguanire hindi ya waki wa thoko ino ni wagarari